Nina ukethia musesia nina wikwacho kana ni watinda nesa nisaingise yapika guthoche thini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi nina wikwacho kana kumana na kilungu kini withitwe uende na kutetheka kumana na unenania ula twithitwe twikwetia kwisila kilungu niki na indi nienda kuthocha tukwatianie muthenyani wa umuthi nginya muthia wa kilungu nyine Faith Mackenzie wa Mutunga twina daktari Dr. Geoffrey Mutuma nienda kumuthocha tukithie nikentwambisie unenania kiwioni cha umuthi. Asante kwa masitwa ni Dr. Geoffrey Mutuma na numero from Zambezi Hospital na nineka kunikili ndini wa Cambridge kana Kenya Medical Research Institute na muno nika kunikili muno yulu wa cancer. Nimbobea na ndi muthenyani wo munthe musiaisia twithwa twinena nisia yulu wa infertility kana kula kwithwa andu mayenda kukwata mwana alama twanite na ndu ithi abe na mavinya nienda daktari utwambililie na kutuelezea yo infertility ni chao. Ino ni unena tiwitana na wo matuko maingi na andu ingine makulu maingi yulu wa mundu akithwate na kana na andu ingine mokite kumbona kumatana nanya yulu kwitha mundu akithwate atena kana infertility na muno ni nena muno umuthi yulu wa thinola withwa wibo muno indi ilandu mama na kana me infertile kana mai kotoro kana mwana na indi nendi maile quick kana kana ando ni mama na maile kwatia procedure mia kana sita mundu ni wagota mwana matuku maingi kitu chambe ni kana ando ingi meoka kwenda enda kwatia na enda kwata mwana era miaka 40 wicha with the kubeta na thina muno nundu after miaka 40 wicha mundu ethwa na thina nundu wicha kwithia sometimes hormones yake kana matume make ni matheu panini kwa kinchambe ne kana usida ndio maende wa infertility ni chao pekela kitumita primary infertility kana ukethia ndwa asia mwana nomwe pela tumita secondary infertility kwa ni wasie kana kamwe na ndwa asia ingi na isu siele andu ni moka menasio primary infertility kwa mundu asia kana ona kamwe chakelo kwa mundu asia kana kamwe na ndaka nakangela kinotata kine kamie na nicho kitumi mundu aenda mana kana ena infertility embwawe mutwae na muno infertility tenda onena katika mwatu kwa andu ala matwanite nizipe andu ingi mate atwae kana mate mutwa noni lakini meta kwitwa na mwana kuda na mojulo wa infertility pe tapena tina nundu pe similar tenda kwatia in mundu nekana conceive na kwitwa utemutwae ku conceive ni bahati lakini we mutwae usaidha na at least ku conceive is quite easy kinchambe ne kana mundu tumanane infertile embwana wakala mutwa noni panda mwako mwe na ndo akwata mwana izu ne definition mwako mwe na wakala na musewa kila muthenya almost kila muthenya kila muthenya almost kila muthenya na ndo akwata mwana that's not definition of infertility so mundu kana ndia akwata mwana na ningo akwata mwana kinchambe ni wekalita na musewa ku bidayanata wekalita mutwa noni miaka yanata na pia ndwinge mekara mutwa no miaka 7 miaka 10 miaka 15 na me mutwa noni na maya akwata mwana that yune binda ya samuno na icho kitimi infertility wambe embwana ndo kwata mwana that is no sio ukazeta ni wambe ya mwaka wambe na wakeli tukapituka bubu kana wese at least ni wambe ate nundu indi ni namina kwatsanekana wambe ya kwenda kwata mwana miaka 40-45 wesa kwithia ona ndo ingi maithwana periods kana maithwana kama ya mwai kuweza ithia ona kwata mwana is impossible nundu kichambe ne kana utio kwata ndaka kama ya mwai ndo kwata mwana na utio kwata ndaka kama ya mwai kila mwai iyuka na ite regular ite iyuka matuku after kila mwai matuku mekona na nana after matuku mekona na nana no chokituma utona kwata mwana lakini embwayuka after meili kana koka ikabokeri kamba otianeza kumita tu kana embwayuka chumaile kana matuku 21 kana after 14 days wisa kwithia kwizo kwata mwana i periods kana i hormones kana the over kana matumbe ma mwana maitha mema nambo pika amayuka nesa kukini chambe ni usithia umekisha kana kilebi na no kwata mwai kila mwai that's the first thing kini chake na what is very important kana embwa musewa kwikala Mombasa kana embwa ekala Eldoret kana edwa ekala Tanzania na wikala wiweka ona chuchu embwa eza kwa kwebinda
kana kwa matuko eli kana kwa mwai umwe kana kwa few days kwa siandu kwa mwana chuchu kidwa akite utukuma nundu wenda infertility ni uyana museba kupi almost all the time we say there embwa mwikala imwe into it was very important factor utatona kwa mwana kila kingi maana muno yuluwa kule kwa mwana kana mundu muka atona kwa mwana kana atona kuitaba within 24 hours embwa no akamana na mundu ume na ndo kwa mwana outside 24 hours ndotona kuitaba na hicho kitimi ila tumeta natural family planning edwa ndo kwa mwana na wendo kutumia natural family planning is very easy nundu abino kwa wamino ma the periods ya ku nendi zido asili na hicho kitimi embwape matuko miongoni na mtukato na kwa mwana matuko membi eli kana atatu it becomes very complicated nundu embwando kana muse all the time embwando tunakuwa nake matuko langi lakini ibida kwa mwana tunakuwa nake maanisha kana tunakuwa kwa mwana that time na hicho kitimi ando ingi moka na with infertility wisa kwithia ni kindu natural lakini mayama na indi nature ile nundu amino mana periods ya mtu mukana nela utona kwa mwana because very easy to conceive na chucha mbe nicho kitimi andu onde alame dwana dinosu kinu chambe renda mana kana periods ya kisita na ni wiso tala matuko nundu na uteso tala matuko tutona kwa mwana nundu embwana ndo kwa mwana no lazima uze utala matuko kumatuko yambe ila mwai wambe ya kubika matuko miongoni na ila mwilongo wambe ya na lazima umane independent hapa ile nundu that's nicho kidake mana munokote kinu lake kingi chonde in terms of kwa mwana puno kwa mundu muka kwa mundu ume aume you can mind the periods any time you can be able to fertilize kana itumbe ya mundu ume zikala ready clear binda donde kila kiboni kana na kiki dhake maana muno na kiki dhake maana kwa andu ala matendo kwa mwana within a given time kana ala metumia natural family planning itumbe ya mundu ume zikala ndeni wa kwa mundu muka wa matuko atatu kupe mini kana edwano endo conceive na kwa mana na mundume tumeta 11th day from 11th day to 14th day you can conceive nundu itumbe ya mundume zikalandira mundu mukapa ndo mutuko atatu pe mini kana itumbe ya mundu mukala mina kuma ikuwa 24 hours na idala pinda la mundu muka 24 hours la mina kuma indela pinda na nisi pe ando ngima mana itumbe yuma wa kawolo in the left side pa in the lower abdomen kana pa ibundi weze wa kawolo tika ingi muno na pia ndo mana akole itumbe do yuma weze na mana ila kuma mina kuma it takes 24 hours na ukeze the ne adela pinda na hicho kitumi within 14 day na matumbe maingi na yune nena jozulwa kwa kalama kwa ta mwai kila mwai 14th day wa nota na first day mna wambe ni fulani makuti matuko maingi muno the wambe otala matuko ndi wambe otala matuko ila mwai wambe yakuka the first day is no mira the first day na mwai mingi muno kana the periods ikua matuko atatu kanana maximum ana dabituka ana tantatu it that's prolonged bleeding kana abnormal bleeding lakini matukweli atatu ana that's normal na idala ku wabeotala the first day ila ndakamezoka the first day na no the first day la mina kudala ukienda na kutala mpaka iko kaingi na muno yuka 28 day pia ndo moka 26 27 28 that's normal pia ngi moka 21st that's abnormal kana 14 that's quite abnormal na to conceive ko amundu mugala wa mina kutala no lazima amana kana atono conceive kana atono kwa ukwebu ila wa mina komana na mundu ume kuma matuku 11 mpaka 15 those are almost 4 days actually 3 days 11 18 is the most important day nondo 18 ni the over yuma na that's the way the way to fertilize ko embwa kwa na mundu on the 11th day of the period no be adanga confuse ya 11th day of the month ni 11th day of the period kuno lazima with kutalamatu kuna sasa 11th day ni kwa na mundu 11th day kana 12th day kana 13th day ndo conceive lakini wako mana mundu 16th day ndo conceive ndo itumbe yumie yuma 14th na 15th day ikadala pina so that's very important kwa ndo alamendo conceive both infertility na ndo alamendo the natural family planning na ndo lazima with kutala now the next thing ni wa mana you are infertile
niwekalite na musee pandu pa mwakomwe kana miaka ili maximum nundu tiusio pe andu bengi mambone document ila tanaine kinuki na mekalite miaka 10 miaka 15 matena mwana. That's very long time. Na mundu ekalite emwa watu na miaka 20 na ukenda mtuko miaka 15, that's 35 and 35 still okay, lakini due to prepare into to conceive no bika 40 na that's not good. Na mbwa ndio miaka 45 to 25 I mean uka brand ku miaka 40 45 you cannot conceive nowadays. Matukwano say they are akaiko conceive even after 35 years is not easy because not what change kila kitu then wa lifestyles situ kuno sio ukasaidia ni wakati tenangange na itambia ku prepare kwa mwana tenanga nundu wekala muno it will not be able to assist you in any way. Kila kingi na very important ni kana tima tuku on the infertility ayumete kwa mundu muka inisi then wakamba kwito ila mundu mwa amakusia ni wa wambe ambulemo akewa niwe pai mundu mengungu lakini akana meta wangungu lakini the matuku maingi rizathia mundu ni wathina no ko ni chukutimi ila itambia kukwatira yulu wa infertility tusiaza matumbe ma mundu ama mundu muka na muno tambia mundu nundu tethia ni wena thina tungamia sababu nengatu kambio so thina wake ku nicho kitumi andu ingela moka infertility ninisi au mengi metho marete moka no kisa maikwenda maiwetwa nundu meona mesawa na no kisa au ni mazia na kwatia kana kange pandu bangi muno gwetho awisa kana nikako kandi no mundu mukate tho atisi embwa wasie kana kune kake yes no mundu muka tetho atisi embwa wasie kana kune kake lakini mundu atena kwatia kana kange pandu watu tegire DNA. Yes. Go and is ila mwaka mwele we prefer we start from there. Na tanda tukambia kwamba ya mundu nundu matukwa ingi itikite na ino cases ningi whether mundu ni wathina na wendesi naona ti lazima edwa wedwa na libido na wedwa no machambia cha mundu famous masi blank sita flat bullets itaadha kendo ko ni no sababu manai mnyo matumbe ma mundu ni maseo na mailiata ngana uza tambia bubu nondo ma mundu they are easier to know but difficult to solve maybe that muno so ya mundu okeneza lebe da bena mundu maingi mundu lakini is normally very easy kila kingine yutamino manakana mundu ni normal na mundu muka ni normal you ni jote tenda kwa maana niki mato conceive no beto other factors because mundu ni normal lakini for other factors lakini muno almost touch 65% kana 70% mundu mukana wewe ana thina na ila tete mundu mukana wina thina pe kila ate ya ukisema nitambia the process za kusisia kila kitu kinachao na kila kitu maana muno ni tusiaza uterus yake na tubes ni sio data akaingi muno mwiza ya tubes sio ni linda nile ila sumbita tube blockage atangi uza ya tube itumbe from the ovary itona kuka in the womb kana in the uterus kada yunga melaba katikati na uza ya ona mbeo ya mundume itona kuipikia pala di nundu yuma na ile kukunza kukazeda itona atona kufertilize the woman kuni tumana what you can do na nje kutumi most of the times akaingi almost 50% of the cases need tube blockage na very common na nicho kutumi ni kwa tata nene kinduki bila jingi na this the very important topic in muno kwa toilet nundu kana kila kanini keluka kanini tete sasa onde kialo ni muno pa ande tumeta perfect inflammatory disease PID na onaka mundu muka muima nokota ni PID with the pande ewa payalia na ila punde pekwela na PID i bacteria yenda ikapinga tube ya mundu muka na hicho kitimi ila kele kanini kana mwitu munini kunena ulula kwa lo nebu no sio kadhani wa yutaneza na matuku maingi most of the times akaingi medho ana thina wa PID kilukiasa na tube sio yana kwa mea nini whether they cannot even be able to conceive later in life na hicho kitimi
ibwitha mundu mukani serious na icho kitumi andu wengi they don't even bother with akwitha mundu mwa endo nibu aenda tho panado na thibo aitho wa octo na thibo aitho wa panado ikabwa kana brufen kana end painkiller. In fact, it with a mundu for young ladies is very sensitive. Na icho kitumi akaingi metho matano kwata kana later in life. Na nikana usitenta sia the nozu no lazima wizikutani tambia kuita as early as possible kana now. Tuambo kwate daktari. Yes. Musese tuamba kwa sauti wa ndatika nini dukadibasa nitusokereje.